Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Akhir-akhir ini banyak terjadi perbincangan antara perbedaan makna hakikat syariat, begitu pula dengan tariqah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang makna dasar daripada syariat, tariqah, begitu pula dengan hakikat. Dalam beberapa referensi kitab tasawuf, salah satunya yaitu kitab Murakil Ubudiyah, di mana disebutkan qala as-sawi wasyariat hiya al-ahkamu allati kallafna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala al wajibat wal mandubat wal muharramat wal makruhat wal jaizat. Hakikat merupakan segala hukum-hukum yang telah dibebankan oleh Rasulullah melalui Allah Jalla wa Ala, iaitu yang berupa wajib, sunat, haram, dan perkara yang makruh, dan perkara yang mubah, perkara yang jaiz. Itu merupakan syariat. Sedangkan tariqah ialah al-amalu bil wajibat wal mandubat wa tarki lil manhiyat wa takhdi anil fudulil mubahat wal akhdhu bil ahwaj kal war'i wa bir riyadah min sahrin wa ju'in wa sumtin. Tarikat merupakan al-amalu bil wajibat, iaitu beramal dengan segala hukum-hukum yang telah Allah taklifkan tersebut. Itu beramal dengan perkara sunat, beramal dengan perkara wajib, beramal dengan perkara mubah, beramal iaitu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan begitu juga tarikah merupakan kita akhdhu bil ahwat, kita mengambil dengan segala yang ihtiyat, iaitu perkara-perkara yang pasti, itu seperti kita wara', seperti kita melakukan riyadah. Itu merupakan tarikah. Sedangkan hakikat fihim haqa'iq asya, itu orang yang sudah mengetahui segala rahasia segala perkara, seperti orang-orang yang sudah mengetahui makna-makna daripada asma-asma Allah, orang-orang yang sudah syuhud terhadap zat Allah Ta'ala, orang-orang yang sudah mengetahui asral Quran, iaitu rahasia-rahasia Quran. Maka itulah yang dinamakan orang yang sudah berhakikat. Maka yang perlu kita garis bawahi ialah syariat, tariqah dan hakikat itu merupakan tiga kalimat yang berjalan saling keterikatan. Sebagaimana dikatakan pula, syariat bila hakikat atilah wal hakikat bila syariah batilah. Orang yang bersyariat tanpa berhakikat maka atilah ialah tidak bermanfaat, seperti orang yang menanam pohon tapi tidak berbuah, tidak bermanfaat, maka atilah. Sedangkan hakikat bila syariat batilah, orang yang berhakikat tapi tidak melalui syariat maka itu batilah, itu batal. Jadi ketika kita ingin berbicara tentang syariat, ketika kita ingin berbicara tentang tariqah, ketika kita ingin berbicara tentang hakikat, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui makna dasar daripada kalimat tersebut. Tariqah merupakan al-amal, kita beramal dengan apa yang disyariatkan, dengan segala sesuatu yang disyariatkan. Setelah kita beramal dengan segala sesuatu yang syariatkan, maka kita akan dengan fadlullah, dengan izin Allah, kita akan sampai kepada syariat. Maka jangan kita mengaku syariat, mengaku berhakikat tapi tidak didasari dengan syariat. Jangan kita mengaku kita ahli tariqah, kita ahli, tapi kita tidak melalui dasar syariat.
Karena sebagaimana telah disebutkan, hakikat bila syariat atilah, syariat bila hakikat bila syariat batilah. Dalam beberapa ibaratnya lain, para ulama mentamsilkan bahawa sungguh hakikat syariat dan syariat, tarikah dan hakikat itu tak ubahnya seperti orang mencari permata. Maka permata merupakan hakikat. Jadi ketika kita ingin mencari permata, maka yang menjadi tarikahnya ialah laut. Sedangkan yang menjadi syariatnya ialah kapal. Maka kapal merupakan syariat, laut merupakan tarikah, sedangkan permata ialah hakikat. Maka kita tidak akan berhasil sampai kepada hakikat jika tanpa syariat. Maka penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu syariat. Setelah itu kita beramal dengan diri syariat, dan insya-Allah kita akan sampai kepada hakikat. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, hadinallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.